Alright guys, Galadriel Pioneer Amplifier 4 channel bridgeable, okay, PRS A700. So ini memang best punya So barang kita tengah test. So specification dia ni korang boleh search dekat Google lah, masuk dekat Pioneer punya website. So ni original item. So korang boleh tengok dekat Galadriel Pioneer website, dia punya specification dia, okay, power dia. So boleh set 2 channel, 4 channel, okay, kiri kanan, okay. So ni untuk 2 speaker, ni untuk 2 speaker. Sekarang kita test dulu. Kita sebelah. Tukar side. Okay, berbunyi. Okay, tune. Oh, sound test semua okay tak ada masalah. Alright. So ni okay guys, mana berminat boleh roger guys. PRS ni, model PRS ni semua padu-padu ni okay lah. 2 channel, 4 channel, okay, berminat boleh roger guys. Alright, kita tengok belakang dia, made in US.